potrebno je prvo jedna ekonomska stabilnost koja će omogućiti mladim ljudima ne samo da imaju porodicu, nego da ta porodica danas sutra ima od čega živjeti. I ne samo životariti, nego na neki način i pristojno živjeti. Kako se boriti protiv bijele kuge? Dakle, u svemu je potrebna ekonomija. Ukoliko nemamo sredstava, mi naravno ne možemo plaćati nikakve doplatke roditeljima. Samohrani, bilo to soba roditelja i tako dalje. Potrebno je prvo jedna ekonomska stabilnost zemlje kako bi mogli crpiti resurse i davati tim roditeljima ono što oni zaslužuju. Ali po mom mišljenju, bitnije je puno imati posao, recimo otac ili majka, nego imati tu nadoknadu. Mi u ovoj državi imamo slučajeve kada niti jedan od oba roditelja ne radi i niti imaju nekakvu naknadu. I kako onda da zasnuju obitelj? Dakle, prvo posao, naravno, kako ekonomski budemo jačali, onda i određene porodiljne naknade.